Kulwa bwa Kyabazinga bwa Busoga ndikwenda kutwala mukisa guno okwebaza kampuni ya Airtel okuvaayo okutugemerako n'okucontributinga ku mbaga ya mwenemu. Airtel Uganda etuwaire milioni 2.65 wona aye nga milioni 4 da cash da buliwo emilioni edindi 2.25 dijakola ku bintu bindi ebijja okutegeka omukolo gwa baba. Twebaza ino Airtel Uganda okuvaayo era twebaza abasoga abali eyo bonabona abawagire Airtel kuba Airtel okuvaayo kivuire ku support Busoga jewa company ya Airtel. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.